Karena menabi orang kona fanatik menika Pak. Allah, mun zakat kau tua teragi ke kiai nah, ke guru nah. Mun tak apa tepak kadang kegering kau orangahnya. Bedingat nih kan kadang tak tuli boros kadang ki orang sakit tak tuli boros. Aneka kadang beda pamangki Pak. Petran paling lopot. Maksudnya salah orang bro. Itu ya le gelu nggak nih kan. Ada kenika. Sepenting pon si 8 golongan menika. Ampun niki, ampun. Mana bi ampun jelas tak andi. Tade syarat si kudu nerema menika. Tade syarat si kudu nerema orang ngabajeng. Ada sebetulnya. Keng mana bijat jelas orang pani kata salat parlo guluwen sambian ngatraki zakat sambi oni ngaki. Ya, are zakat petra nangko sabelo 20 gentang. Bagi. Coba berak petra na pangeran kakan. Perintah na lagon ni boleh. Are je saking tak karena pangeran tak kira doa kebeen je. Are je saking tak wajib bagi mun Gusti Allah majar zakat, ben tak kira melori aja. Mun tak keng les beles Allah ben tak kira ya tereri aja. Tak keng Allah beles ben tandi selain wajib bagi kang kuya beri ke ben. Beberiin pangeran ni kakak namun ben. Papa aku na pangeran tak idi ngagi mun ben. Tak gelungi tek sinarema ingat ni kamu. Ni gigiri mun ben. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Atas dasar satu dua hal pertimbangan jadi Pangkian tambahin sekalian naki menjelang bulan suci Ramadan makle kakewai sanguh. Tahun ini cik nyang mana apa nih kedekian. Mek pula ada pertanyaan dimin sejak ampun siapa ki khusus berkenaan kalau bulan Ramadan. Ampun, sobung. Pokoknya juga ngai, cek kalau pai mon bulan Ramadan tak oleh ADR, tak oleh nginum, tak oleh apolong tedu. Opama kalau pai, pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba." Mon ben kalau pai, can Rasulullah. Setong tempo ben pas kalau pai, ngakan atau benginum pasampurna terosaki puasana. Andi makna aja ambu. Beni ngakan terosaki waki. Ngakan ambui terosaki puasana. Tak usah genteen berarti tak usah genteen. Tak betal berarti tak betal. Opama banyak. Takar ngebi sabereng buru enggak misalnya. Napa kau tuh genteen gak itu ki? Pamangkina ulama ada dua. Caipon ulama sebagian debu mana bi takar cek benyakan takar kenyang takar ngabi jisamsu selencer takar mereka nangakan kita takar ko besah boleh ki terus aki dan sebagian ulama muncul takar cek kenyang ki genteen terus aki keng genteen keng jumhur ulama ada buaki tak usah makita genteen tak anapa. Apa pada benar Kanjeng Nabi fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Jadi berarti cet Allah saya maksa kan ku ingakan. Nah, ini bahasan Rasulullah. At'amahu Allah saya madeer jadi cet. Saya makan lopai jadi Allah cet. Saya makan kenyang waktu jadi Allah cet. Iki keng cek pamalopa. Cek pamalopa. Sebab Allah oning makita ikabele bakun oning. Seti Mila natin gula mator orang se oleh tak puasa menikah nomor situng orang se sakit oleh tak puasa jadi mana bi sambian lebet nengi jalan nengi kama beda orang kok rokokan guru orang sakit guru pak nengi bulan puasa mak kok rokokan berarti orang sakit sebulan banyak nengi pasar beni tukang pasar punten boh mak nginggung kok aja jualan di pasar beni orangnya pasar tak melolo orang si aja jualan di pasar. Kau les tabangki, benih jaipon. Kau les tabangki.
nang ilum mobil nginum. Mi musafir kata gitu. Allahu a'lam. Ki berarti angke breng sake dulu nih kah. Masalahnya jarang kok rokokan. Nang ilum mobil, parkir ning pengkir mobil jan gula nginom. Mari nginom rokok nih roncet dulu, mari roncet buka lah bunga pas keluar. Nyon sabora, asorbanan. Jadi tak mele punten. Karenanya puasa menikah tak bisa aleman, tak bisa punten. Mak kocak tak bisa aleman, sabab banyak kesempatan kangkui lengaleng puasa nikah. Nyono gelum jeding nginom bisa, debak keluar par malapar. Bisa. Ampun, sobung pertanyaan tentang masalah kelopai ben saja ngireng. Recep sakben ka Ramadan. Isam, istona sanikah. Iki. Manabi ampun masuk bulan Sya'ban oleh tanggal 15, manabi cetak biasa puasa, makroho koma puasa. Timun cediri beriin tak toman puasa, pah nengi tanggal 15 Sya'ban ka bingkeng niat puasa. Buat mak puasa ben. Iya, niat puasa tanggal 15 Sya'ban ka budi. Ni ketak kenging. Napa boleh neng iareh semangmang, se kocak are mangmang nikah pada tada itemo tanggal 30 bulan Sya'ban. Ini keceki opama nih kaki kaula telasan ngantos jan pemerintah. Mun kita ada pengumuman dari pemerintah, misalnya antara na tanggal 30 Sya'ban ke tanggal 1 bulan puasa. Ini kaki ragu-ragu. Apa setiap hari masuk puasa, apa masuk Sya'ban. Nah, ini justru haram nih kah. Karena takut nyampore, takut masal-sal kebitong na puasa. Gampang ingat nih kampon. Nyon sabora hukum sayo ngaki munten gule nika hukum masaan ampun. Jadi opa mau beda pamangki selain diri kaya selain fikih nika pasti beda perbedaan. Tidak usah tokaran. Jadi saya maksud tak ingin nyampo penika manabi tak biasa puasa makroho komah tiba-tiba puasa dari tanggal 16 Sya'ban ke bingkeng. Mana bijadri beri mulan atau mana apa saja sering puasa, Senin puasa, Kemis puasa. Maki tanggal 17, tanggal 19, tanggal sapon apa saus bulan Sya'ban ngireng ya tore. Oh tapi biasa puasa mungkin laguna bunten laguna puasa boleh laguna boleh bunten kenging terus lagi. Tak ada masalah. Bila nih kau lagi puasaan, tahu saatnya ke gula. Mana bi beda ngireng ngaruk ya, ngireng ngantos pengumuman dari pemerintah. Mana bi ngireng hisap ya tore tanggal sepon apa pengumuman. Kamu lebih leres ada pemangki lebih leres sami. Saya salah saya tokaran. Saya tak oleh puasa ngalak sebaling mudi, kayak telasan ngalak sebaling ngade. Ini kan nyaman nyanyi nih kak. Mohon beda pemangki ingat nikah, tak ada imam apa pemangki tiba nikah. Jadi engkau telasan norok puasaan norok ru'yah karena kemudian telasan norok hisab. Salah nikah. Pola ada pertanyaan selain. Iya toraki ke mana Bu? Paling ngaki kasih tong orang misalnya apa? Kaula misalnya andi tanggungan kudu majer emut 30 mut. Setelopolo mut nih kayak paling ngaki kering sorang. Nikah khilaful aula dan ulama. Khilaful aula nikah mana bisa resariaki. Monki bisa. Tapi upama cat beda setong orang misal lagi, setong orang pani kampung cek tak ada nunggu misalnya. O tabe naking karena beda setong kebutuhan sekutui palastari monoreng panika, saingkeun setolopolo emot panika, manabi paring ngaki kareng lain, katon lebih butuh reng ka sorang panika. Ya tore, tadi masalah paring ngaki kareng ka sorang panika. Namun sabab beda atoran.
situng orang miskin, situng emut. Sanika kuda. Gimana bi bisa? Kak dinto igi bagi. Kak dinto langkong utama sabab lebih banyak sing oleh manfaat. No mana bio pamaipon ni parengaki ka sitong orang kenging. Sami sareng zakat. Ngas tete. Tantretan setuju ngas tete mana bi ning daerah kota kadang zakat panikai pencar tak ipang kioreng ah. Laju boki para pantarawian kaula beni tak ngingingaki. Keng tak saja nah se atarawih kak dito berhak nerima zakat. Beda 8 golongan seetan tuaki mun Allah kaangkui nerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin kamikeng. Kaula kisi ampun kalebet tikal si ampun kalebet. Kak di mabisaos dan kaula mator karena kadang ngangkui kupon, pencar pah kupon. Saya datang ni kebelun tantoh orang yang berhak nerima zakat. Nas tete. Kadang tak rusuk, ki kelarah. Nyari atong setong orang. Ah, ning ini kepas agunah amilnya. Paling fokus zakat penikah ya toraki kasih semak. Cak gelun kasih jauh. Mana bijat beda si semak atau raki kasih jet semak. Kenging mana bi pas setong orang. Kenging. Contoh. Bedo orang cet tade seiken nengenah. Combon tade. Cut ampun ketorok napas segala macam. Bedo orang merengaki zakat mal 10 juta. Pangaterone penjara si 10 juta menikah. Tapi beda setong orang sejat betul-betul buto. Combon ampun tak bisa ikan nengi. Kecuali kau tu rehab. Rehab ngabutuhaki dana. Kamu lebih utama palastare setong masalah menikah. Nyangke lagi. Palastare setong masalah nikah. Sabab anikah lebih diutamakan daripada yang lain. Anak apa bola nah. Nomor setong lebih ngabutuhaki, nomor 2 mamare masalah. Yang kayak gini, saya nggak zakat tak kenging parengaki kalain manusah. Nah, yang kayak zakat tak kenging parengaki kalain manusah. Contoh parengaki ke masjid. Sanau sabeda ulama sing ngingingaki jumhur madhab Syafi'i ada buah tak kenging. Sekenging narima zakat kudu manusah. Isa baga pondok, tak boleh. Dia saking oleh, kau boleh paling perak. Isa baga pondok pun gula. Saking oleh sebagai masjid ben musola, kau boleh paling perak. Isa baga musola, isa baga masjid dengan jompo. Tapi hukum kau tu kabele, tak boleh tepentep. Tak kenging zakat khususaki kabangunan instansi ben sajemah-jemah. Zakat kak dinto kau tu parengaki ka orang. Mana bi ka kiai kenging pokok kiai no fakir ben miskin. Kiai si mulai lambok kasah kaji kan ibaring zakat petra ben sejemah-jemah. Kasah sebetulnya lambok bertindak sebagai amil. Anika kaule parengaki ka pasera ki zakat panika tak andi misalnya. Nika boleh parengaki ka pasera zakat nika. Karena abe tak oning pasera si berhak nerima zakat panika. Iya teraki ke kiai, sabab kiai si oning, kiai tak langkong kak dito zakat abdina, budu, lake, bini, apa, embu ben sejemah-jemah. Kak dinto, parengaki ke kiai, tojunah kiai mak lema depak ka orang secet berhak narema zakat, setepak ka hukum. Oleh ngalak bagian kiai nanikah, oleh sabab amil, oleh ngalak zakat. Tokang atu zakat oleh ngalak bagian. Saya maksud saya ngalak kakapi, ngalak bagian. Buat kau lagi keremaki ke guru na anak, ya tore pokok guru na anak tak masuk se 8 golongan. Kau lagi jompo apa rengoning, engko bing kasantri laki kasantri bini, gula rengoning, engko bindera ben binderi tak teti seneng lantaran ya tere zakat fitrah mon bet, tak teti seneng aja. Ban mujad mangki nengisi kita ban reng orang sejet layak kangkui narema zakat atau raki kasih semak tak usah raki dan je karena mau nabi orang kona fanatik menikah pak Allah mau zakat kau tua raki ke kiai nah ke guru nah mau tak apa tepak kadang ke kering kau orang ahnya bedingat nih kan kadang tak tuli boros kadang orang sakit tak tuli boros aneka kadang beda mangki pak petran paling lopot. Maksudnya salah orang, bro.
Itu ya le geluh mak niku. Ada kenika. Sepenting pon 8 golongan menika. Ampun iki, ampun. Ngerengku. Eki. Mana bi ampun jelas tak andi. Tade syarat si kudu nerima menika, tade syarat si kudu nerima orang ngabajeng. Ada sebetulnya. Keng mana bijat jelas orang bani kata salat parlo guluwen sambian ngatraki zakat sambi oningaki. Ya, are zakat petra nangko sabelo. 20 gentang. Coba berak petra na pangeran kakan. Perintah na lagon ni boleh. Are je saking tak karena pangeran tak kira doa kebeen je. Are je saking tak wajib bagi mun Gusti Allah majar zakat, ben tak kira melori aja. Mun tak keng les beles Allah, ben tak kira ya tereri aja. Tak keng Allah beles ben tandi selain wajib bagi kang kuya beri ke ben. Beberiin pangeran nikah kan mun ben. Papa aku na pangeran tak iding lagi mun ben. Tak gelungi tek sinarema ingat ni kamu. Ni gigiri mun mbak. Kenging. Atau raki, tak ada masalah. Parengi makle dadi sadarah. Sebab pada setong tempo beda orang asadeka. Ternyata tepak ka orang pemabuk. Kaulah sedekah tepak orang pemabuk kan. Napa dawuh Rasulullah? Sedekah ben katerima lah. Manter-manter si mabuk jadi ya dadi sadarah. Cek ki beda orang bagus sik ngak ka aben. Kaulah Rasulullah teman apa yang tepak kereng soki. Iya sedekah ben katerima jadilah. Tak kira katolak ke Gusti Allah. Tak ada sedekah katolak. Terima ke Gusti Allah. Justru si soki jadi male aromasah. Ben male tarik majerek. Jadi tak ada lo podo. Keng mana bijat jelas-jelasan tak salat kati atur gele. Wajib guluben sampean masih enggak? Ya, Petra ya. Abajeng. Bo iya abajeng karo ruku bedo. Kira ruku na bedo. Oh pamah. Ngereng. Katina apa katina? Oh iki tentang masalah puasa Syawal iki. Nomor situng sekutui kafaham dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa abai puasa Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal pas etoro 6 mareh puasa ning bulan Sabal kana masamad dahr juri padubun setahun benteng tak ambu sekali puasa. Kenjerenah. Katipun apa tata cara na bulan Syawal? Puasa bulan Syawal tak kudu kalaguna telasan. Sepenting tak takir lebat dari bulan Syawal. Jadi dan gula berenguning manabi kacakan cabinter. Opama beda siapa? Cak epon beda pamangki selangkong otama langsung kalaguna cak epon langsung. Iya jadi yang kok faham. Kok paham jadi jangan gula kaca-kaca pinter. Keng tradisi nereng Madura amain telasan yang akan. Amain ke di Bere ngakan, main ke di Timur ngakan, main ke di Laut. Kamu lebih utama ngurmat dek kapapareng Pak Ropan silaturahim benar puasa. Lebih utama ngurmat kapapareng. Bisa jadi kau leben sampian karena manabi lastari telasan jadi biasa beda jajan-jajan. Jadi sedia ki mulai puasaan menikah. Engki. Aneka bisa jadi masalah menikah. Mi esengku pun tak ndek ka jajan, etengku soker, etengku beda masalah sangat. Kau lah berengoning kaca-kaca pinter lakar. Ben mau puasa tak oleh sebelum telasan to Pak. Sabab arwah bangga terus. Mon ben main bodo sing ngangkai bakso, bodo sing abri jajan ini, jajan itu. Pas ben rakep, mak kita nyaman leje kaje kelodok mon ben. Arwah merasa bangga.
Engki. Salah satu contoh Habib Omar Al-Hafid amain ke Habib muntak keliru Habib Anis. Dari perjalanan dari Tarim, dari Yaman, Haddamah tukang ngiring apa nguning ke Habib Anis. Habib Anis tak mabi sedia kideureun. Habib Omar Al-Hafid mungkin keleresan apuasa. Napa debuna Habib Anis? Ning diran talah. Muncet ale mongku guru na bansanya Habib Omar jadi ngakan marina. Muncet di ilmongku Habib Omar jadi bencet ale mongku tawongku ka hukum ambu apuasa jadi marina. Ngakan ben kok. Tahu salah bala aja. Tak kalau belum ku depak mare depak langsung. Ngereng wib cetnya dia ki sambian gula. Napa debuna Habib Omar? Gula jot lapar boleh gila tak ngakan sekali. Aduh, ni kering alim. Ani kering alim. Sebab adab di atasna ilmu. Rasulullah penikah Bapak Ibu sekalian paling pinter aja ke perasaan orang. Paling pinter. Ani ke Rasulullah sepahandi gelar uswatun hasanah. Jadi Rasulullah digelar uswatun hasanah beni bulan tahajud sokona tagerbere. Da rengoning tahajud Rasulullah. Sebab tahajud Rasulullah ning dalem. Beni ketika Rasulullah salat pah tak nangis. Ani ka siapa rengoning beni Rasulullah rajin na sia bocoraki. Singa beni rajin na sia bocoraki tada rengoning je Rasulullah tagerbere pateuna. Mila namun urusan abah ben Allah kunci paseret kenika urusan gula ben sampean ben Allah. Rasulullah digelar uswatun hasanah karena paling mapan kering lain. Contoh Rasulullah penikah andi kebiasaan apa rendeureun ka orang buta nengi pasar Madinah. Orang buta nengi ke Yahudi. Tulang mun Rasulullah. Sal tulang mun Rasulullah sal tulang sambil ngucap. Ben malaikat ongku ben teretan candring Yahudi sebutan nih kak. Ben malaikat ongku ben. Saya ingat kan kau berabaan setong sama Dina. Ada saya ingat ada selain. Keng saya ingat ya pesen nang kok. Syaikhul Muhammad ba. Muhammad ruang tak ikende imun ring Mekah. Eton dung entar ke Madinah. Arwah perak teronga kana dunya ring Madinah ruang. Syaikhul Muhammad ruang. Padahal jadi saya dulem. Seandainya Rasulullah tak terus aja ke perasaan tak boleh tak. Kenapa sih ring buta nih kak? Ben bisa saja Rasulullah penikah debu pak ketika entau sanya punya bentah justru engkau risik jale engkau cek bisa Rasulullah. Tapi anak Rasulullah mata debu ketika itu can ulama hikmana muntaker abele Rasulullah ce aben se jale manteun todu se Yahudi nikah. Gak pikir dari hebat Rasulullah aja ke perasaan orang. Tong nomor 2 bisa-bisa tanda boleh itu lengamon Rasulullah. Rasulullah tak terus meke kebaikan keng karena gara-gara kebaikan nah dibalas dengan kejelekan mun orang saya kebagus. Nih ke Rasulullah. Lereng mangken cek saking bede ngak gini kayak kucak gendeng pak. Engki orang gendeng orang sabar benereng gendeng mangken yang kepada. Oh malarat kenika. Malarat justru Rasulullah sedang yo ningaki mun Siti Aisyah ka Abu Bakar yang sepona. Ping bedegi ieu. Apa kebiasaan Rasulullah saya tak ilaksanakan kok bedebi. Apa jadi? Rasulullah biasa ada eri pengemis Yahudi buta. Saminggu pun Rasulullah pun sedang yen tarik etakuk langsung ngangangah. Langsung itu ulang mun Abu Bakar. Bendem beentaretan. Maaf bita entar dena. Engkau kelaparan kau diberi mulana. Abu Bakar tak bentaan sambil mular karena ingat ke Rasulullah. Abid pas ngucak boleh, nyale boleh nih kak. Saya ingat ya. Kedinga kita ngucak dia, saya ingat ingatin. Cek torok Muhammad doa. Muhammad do tak ikan ring Mekah, pel lagi entar dena. Muhammad keng perak toro ketunyan ring Madinah. Bi Abu Bakar apa bekerja umpannya celedaki ke dalam letaknya banyak bentar. Celedaki. Ayo cek lu na bentar ayo. Malaikat kenyang nya Abu Bakar. Akhirnya bi ring Yahudi ini kah tanang ekip lu are benih ring si biasa are benih ya. Akhirnya nyaut Abu Bakar benih ring si biasa kok benih. Engkau reta dek hending ada ben orang si biasa tulang ben roh.
Iya kok. Saya tulang engkau ro tak tahu mana beri je raja je. Pesel geni sekoni engkau tak imuk ngail karena tahu je engkau tandi gigi. Iko lonyot mon ko. Ada tak kasar ngak ben je saya tulang. Can Abu Bakar kok mata kasar ah. Saya tulang ben je ro Muhammad sila ko jale mon benar ro. Coba pikir. Saya jale Rasulullah, saya bekal Abu Bakar. Hati-hati ning bulan puasa kula ben sampean sedikit banyak ngampuaki perasaan cek ngampuaki pikiran cek ngampuaki pikiran dadi manabi abeli gula puasa Syawal mungkuten gula puasa Syawal kak dinto saya penting tak teker lebet dari bulan Sabel uci manabi teker lebet bulan Sabel tak kengi ngampun saya penting kena bitongan nemare bentak ketua sampung kalak makin geluh ageng teluareh le teluareh apa sah boleh pabureng ben Senin ben Kemis kenging manabi aniat ngodoi pasah niat ngodoi pasah sabak nih bulan Sabel secara otomatis kenging napa punten ulama kebagi dua can ulama manabi ngodoi pasah sabak nih bulan Syawal otomatis oleh dua nomor setong asa ngodoi pasah nomor dua oleh kencirina bulan Sabal kenging can sabagian boleh ampun jauh pasaan gian jauh pasaan cek buru mare pasaan ni ketika sabeleh kan niat sabel pasampurna tapi tak bisa mailang punten mana bi ajunan ngireng ya tina kok ngalak sedemang hokom kok ngodoi pasah isabek nilen sabel kalau ben arpan ngodoi esa kenceren bulan sabel lemak le kau le ya kenging ya tore ada masalah ni kacan bi tibi saya bengah sabab khairudinikum dan Rasulullah paling bagus agama aisaruhu saya paling demang mana bi ka Gusti Allah pamangki agama seurusan ben Gusti Allah nyare saya paling demang keng manabi urusan kepada manusia nyari si paling ketat yang ke Rasulullah manabi urusan ke Gusti Allah ngalak si paling demang contoh laula ni mana laula asyqa ala ummati cek saking tak memberak ketang umat ni ke Rasulullah pangaterona i wajib bagi ya keng karena tak kuat memberak bahkan tarawih oleh pak malam oleh telo malam Rasulullah tarawih Ning pas tak tarawih boleh ke masjid. Tujuannya setong beda. Engkau mau tarawih terus, mi patoron perintah wajib. Pun pasti wajib bagi tarawih jadi ya. Berak kabar. Jadi Rasulullah tak terima berak gula ban sambian. Keng manabi urusan kepada manusia Rasulullah super duper ngastete. Ani kering mangken sita beli. Mun ka urusan masjid ageng sedei tak kepada bon polo. Mun ka masjid saya hanya mau surban ni keselempang dewak sesanga. Tapi bentatang ke Allah. Rasulullah ni kasih paling ijaga justru bentatang ke. Karenanya paling bagus salat nengi jompon can Rasulullah. Ben mun salat tu urusan ben Allah. Tahu siapa sangali ka orang? Illal maktubah. Kajaban duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya tore ke masjid. Sabab pada apa aja ngah. Keng mon duha, tahajud, salat isyraq, salat witir, salat sejemaah-jemaah. Nengi jompon jadi urusan ben Allah. Nah, yang ke makin mi temu bulu-bulas pak polo. Pola apa desi lain, lakean geluh angireng. Ngiding gitu lah. Ngiding takbir, engki. Maksudnya jangan ngiding ngaki takbiran para panapasan ya. Saya kan maksud mana bi ampun ka iding bede takbir andi makna ampun jelas cek telasan. Ani ketak gengi ngapuasa. Sabab apuasa ning yari telasan ni ka hukum haram. Deki wat makuat tambian. Aja, kok pantas sama kok, cukup kuat kok. Aja, puasa sebenarnya tak kenging. Rasulullah tak merengaki punten.
Kaula kelar Rasulullah apa sebenarnya Rasulullah? Cek ngak jeriah jangan Rasulullah. Kan ini seribet nah. Rasulullah sangat sederhana. Bahkan nih kitab nih Pak, nih kitab nikah. Beda babnya mana at-tawassut fil ibadah, sederhana dalam beribadah. Bertelebat dalam ibadah, tak kasukan iman Rasulullah. At-tawassut fil ibadah. Kaula kelar Rasulullah siapa sebenarnya lah kan ini seribet nah. Sebulan 3 kali baik. 13, 14, 15. Kaula kelar ki bening-bening iya Senin ben Kamis kelu gampang. Ampun coba Senin ben Kamis kelar kula bakun. Iya sehari apa sehari ambu, sehari apa sehari ambu. Kelar kula ki kini kegempang kula kini kelambu tidak jung kelaran boleh. Jadi lah batas ah. Rasulullah ada saingkeun na puasa sabeunare tak ngingaki. Katipun apa? Sanau sanadar. Nadar panika sekotu teka aki manabi nadar bagus. Manabi nadar coba haram hukum teka aki. Contoh engkau mau barengi sukses anak lulus ya nang orkes 2 hari 2 malam. Tak usah teka aki. Tak usah opama bedengak kini kan opama. Jadi keterangan segi buruh manabi ngiding takbir tak kenging puasa ane kasih maksud manabi ampun jelas telasan. Mana bisa lebut telasan. Bodoh sehari setok, bodoh sehari ahad. Kini jangan sampian. Mana bisa sampian aroma sopon telasan, kijak basah. Kimun kiro mangsa nagi korang telasan tak ada pak. Ini kebiasaan ada kian nih kak, mudina nih kak. Caan se metode hisab hari setok, misalnya. Caan se metode ru'ya hari ahad. Ini kesal-sal nih kak pas. Senorok ru'ya, di naja dingin ki hisab. Senireo hisab ti naja norok si ru'ya. Pokok jatuh karan nah. Pokok jatuh karan. Insyaallah kak dinto keterangan nampun. Pola ada pertanyaan selain. Ampun, sombong ampun. Niat merangna nafsu pas apa sebenarnya? Apa sebenarnya kak dinta namung kenging dek Siti Aisyah radhiyallahu anha. Manabi Siti Aisyah lakar apa sebenarnya? Ana apa bolana? Sabab Siti Aisyah etingkel Rasulullah dalam keberadaan ki anom, ki ngudeh. Ben rajin Rasulullah tak kenging igentir yang lain. Haram. Sehingga naga angkui menahan makle nafsu tak bergejolak Siti Aisyah puasa saben hari karena jelas ben alasan apa nikah. Mana bi kareng mangken punten beda cara lain kangkui merangi nafsu. Kereng perbanyak puasa. Keng paling banyak reng puasa la are. Sehari puasa, sehari punten, sehari puasa, sehari punten. Mak le tak taker mabrek kabeten. Kini puasaan mana bi bisa ngocol murah sejan kula lende sampai beda pun Rasulullah man fattara iman sapa abai abu kai orang siapa sah. Nah, ini penting. Man fattara iman sapa abai abu kai orang siapa sah kana lahu gempang orang si abu kai orang si puasa jiriya milo genjerna orang si ibu kai. Contoh kaula puasa parapan puasa kaula ngaji, kaula awirid, kaula iktikaf, kaula salat sunnah, ning pas sampian apareng bukaan gaden gula, sampian penikah, miloh napa sekala kumun kaula mulai gila. Nikah hebatah orang lande abu kai orang siapa sah. Ben tak kutu aja ngonceng punten. Bukaan menikah tak kudu aja ngonceng. Andi sabereng, teraki sabereng. Andi du bereng, Andi 40 bereng. Aja ngonceng nih kawan 40 bereng nih kawan. Bisa bon 40 nih kak. Tradisi na orang kona nih paling bagus. Din abe bareng aki ka orang, din orang bagi ka abe. Nih kan niat sedekah nih kak.
Saya derita tangke di boro ya teraki ka di timur, saya di timur ya teraki ke boro. Mungkin ini kata ada orang lapar, Pak. Ada orang lapar mungkin, tapi sadekan mungkin sadekan ini kata aku tuh si mulu-mulu. Ben ngas tete. Pasogi sambian. Nih ke warning nih ka, perhatian. Pasogi sambian, pakenyangi sambian, pamuljai sambian, patinggi bang kada sambian. Mau napang kiben orang, apa reng, cecumber, apa reng sadekan parapan bulan pasah. Kalak. Kini kakak angkui aja ke perasaan orang, Pak. Kau lewan ni kesering. Para pana mobilan, bodo orang atu Kau ni ka, cet pak arpan ki buru mare meleh. Takjil, kula parpan mau bagi takjil ban anak. Anak apa ba? Ni kula minta. Kau le parlo, ambu toron dari mobil atanya. Mas, boleh dengarin lagi ya? Makin pak tanya lagi ya. Mereka merasa ai berarti lah aku nangkok re ongku kaseneng monore. Ani kesilarang hargana. Mun urusan jarang urusan sakardos nih kak. Saya orang makin saya tak ketemu ben sakardos. Tapi ngargei ke perasaan orang. Rasulullah paling pinter nggak nih pak. Saya ingin mun sampean ambu nih lampu merah ngak ambu pas de cakancah dari konter dari mahasiswa dari napa apa yang selembaran nggak nikah. Sampean papar lo dulu. Dek, napa gini kah? Mereka merasa dihargai, Pak. Sebab kak jual maloh, jual harga diri. Pas bi sampian beli muljaki harga diri nah. Maki sampian tak kenceng, muti tanyaki. Ini kenapa? Ini ke diskon 100% di. Anu gini Pak. Puas kasa menjelaskan ke sampian. Sanosa sampian tak kenceng sing di ngaki. Ani kasih tak toman bede nih manusia-manusia samangken penikah. Sebab gengsinya gede-gedean, etong ko enapso. Tore hargai. Kau lo paling mare, makin pak ingalaki ongku bungkusan. Korang ki pak, punya banyak paling aki keselain diberi setong. Katemur sekuni abang kiben seseorang paling aki sampian bede saya kebuka. Mana bita dek nih paling aki ke sampian. Woi ki kelangkong. Menghargai napa seteti makroho koma sampian tak minta iparing pas tolak makroho koma debuno Rasulullah jad mon ben tak minta beda orang apareng kala sebab jadi barokah ini kahokom tapi kadang itu beda orang sejad kelar guru geng tak minta tak ning belang sebab kalau uning nengi pasar neng kau lekan ada belanja TV mana bi ke pasar nyonya leju panengeneng yuk toro apaan sih beliau kau lesi nyonya ke pasar mele nih kamu nopo noreng ngolok ke kebini itu apa segala macam jamaah sidri kolor nih kabar ngoni ke apa guru aja guru lambe kita ada lampu de selapampak bon kita ada lampu de selapampak bon kau lo ning tibi besmi ni nata telok makin anan pong kebegapi kau lepas agedep pernah gedep. Hari moncan hukum fikih haram diberi. Anak apa pola? Nah, saja nambah lebur saya tak minta kau re. Padahal makroh kau mon ki kelara lakoh. Keng mon pon apa re ngapa? Tak usah ngakui fikih, ngakui tasawuf. Kada ban sikile. Mon pon bedereng tak minta jadi abis lagi betes sampean. Mak keton ger betes lagi. Burung. Pon, pareng ngaki was. Engki malay ta'ala nilai ng kanto panika. Ampon, saka dito iki wala beda selain sekalian lagi Nabi sobung nyon sobo rajan kule tak bisa nyarengin salat jamaah Isya. Sabab jan kule jadwal kalentang samangket. Ben jan kule yarep ka angku ingi mami nang elentang samangket panika. Matur sakali langkong urusan itikaf ning kanto kenging. Napa bidu na masjid ben langker banika? Nengi Mekah, nengi kitab tade langker. Saben pun apa bisa saya sediaki kangkui solat berjamaah. Berjamaah hareng-bereng beni berjamaah sekeluarga maloloh. Nengi Mekah iko cak masjid, ada musola. Saya kocak musola ni ke sajadah ni ke Pak? Lah. Sajadah ni ke musola.
kenangan pas sholatan. Di mana bi itikaf nikah to sah. Cepon masjid kak di toko tu sebeda sholat Jumat dah. Macam-macam pemangkina ulama. Sampian mun keng trooni ngah, wah tak kira potos tan. Bagi kiamat kurang 2 hari tak kira potos tan. Jadi Obama tan teretan sekitar kak dinto niat itikaf ane kak dinto itikaf. Kak dinto ampun layak kangkui sebut masjid. Jadi mungku dah kajian gula, beda perbedaan lah karya antara masing-masing ulama paneka. Jadi saya kak dinto manter-manter papangki boleh mun Gusti Allah nanging salah starena telasan doa ke Gusti Allah malar manter kaula beuna ajunan eta tiakina kabulan Gusti Allah saya sapora tu sana Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Korang langkung nyon saborah sekalian aki ten kula nyon saborah tak bisa ngereng salat berjamaah gak dito salat jamaah ni letang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.